when it comes from a good place. Ngoma yawe ayiphi. I always say ibuli kahle yule kahle ngoma yawe ayile kuchayela. ibuli kahle ayichayi ngoma le because loko ufika uku mama na ku rhandza baby na ku rhandza kata mina na ku rhandza Na itiva ngoma yaleyo. kwala nga yitivi kula common kwala nga nkarhi wun'wana swi vhesi kahle kahle nkarhi wun'wana swi vhesi ni byela ku swi ri na ku shela vuswikoti mina kuna artist to tala ngopfu mina nga vula leria no man a mi ri tive kosara Koku ka swibocho leswi ya ku na swin'wana a ni tshembi swikhomuni va fane va swi ka va swi baya timpama timbirhi loyi a nga ta sala ka swibocho leswiya loyi hambi bail a nge yi kumi ku cinisa vanhu xa makhombo. Hey, Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta yi rhandza. BMT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one-man show you've been waiting for. Happening live at Giyani Stadium on the 19th of December 2025. Grab your tickets now at CompuTicket nationwide. Prizes go up with every stage, so don't sleep on it. J. John the Big Baby one-man show. Komona go leane Welcome back to the episode ya ita tira le ayo swinene ita tira le clip le ya tirisa go ya tira kwi ita kombisa ngo lo mona go na first album aku ni wini na kambe i first album ni wini na kambe evuya na kambe njani. Okay guys, namkela ka segment yitswa ya Shangan Gang. Ebunangeni ifamba na black and white ne. Na black and white. Ifamba na black and white. Black and white iliya ya ku tisati DJ. Yeah. Itisati DJ or the artist tita DJ ya. But so far ko va mina ntsena. Ka tingwitse. Ka ri mina ntsena. But yeah, anyone lo afila ku ri ula ku taka black and white as a DJ or artist that ala perform. Amkela ku ata perform. So ebunangeni I segment leyi yi nga ta va kha yi hlela unanga. Yes. Lebyi nge le ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi. Yeah, ene segment lewane I zondi ene I ku ri I na problem na munhu. Ho hlela unanga. Upima. So loko hi tikuma hi te I chayi I zondi. Mavonelo. A hi zondi munhu loyi a nga endla sikhoma ku hi ya hi munhu la nga swi vula a yi chayi makuma ku ri ku na ngoma ne mina ngo a yi chayi n'winku ya chaya n'wina mku a yi chayi sikhoma ku i mavonelo ma mina ma n'wina na ma n'wina so a hi timhaka ta rizonda kahle mara total album na ti-EPs na ti-single hi ta tinghenela na maphefumelo ma vanhu hi ta va nghenela ku a yi chayi performance leyi na ko va ku ani sure ku ri usitwini yi nga va na problem mara loko ku va ku ri na beef nyana slive hi faka ayo va ka timenemene ngopfu ka leswaku hi fane hi menemena ngopfu mara a yi faka hi twa ku fambela ku loko va ri beefaneni ne but a hi va lavi la hina hi to vula ku beef leyi njhani loyi wihi exactly a nga ta right lowani hi wihi a nga ri ku right mara ene ta swi khumbana namuntlha because va ko vona ku ri beefaneni yeah because ni voni kuna vanhu va yithula a va ri ku bifaneni ka site ra hip hop mara hi ta swi khumba loko hi kha hi ya mahlweni and before hi mahlweni ne xikandza xa n'we vanhu va xi tiva xa n'we va xi tiva mara va xi tivela a ka Facebook yi dume ngopfu ka TikTok ene le ka TikTok yeah Junior namhla yena n'wina namuhla Mr Khotsa David Junior so hi ta va ka hi hlela swin'we leswi endlekaka ma swi vona I timhaka ta ku hi swi voneni ku loko mi ri le ka TikTok le ka Facebook yi bad punchline tin'wana a ta yi tsakisa hi ngwenya leyi ne sungula ku yi follow a na ha tsundzuki mara I think vuma 2 weeks back yeah yi rhandza ku vula marito man'wana loko ngoma yi nga yi beli a yi jiki loko yo za yi ku a yi chayi ngoma liya
loko ya yingisela ngoma yako Yi nge chayi. Ku fana man. very destroy the career mara aswona no mara sometimes I could destroy a career ne sometimes munhu u fane bari criticism iswona constructive criticism yes munhu u fane a yi teka ku ri loko se u tlhelela futhi a studio kuna leswi fanelaka ku swi improve u fanele ku swi avoid and loko it is sign up for entertainment people are going to make up their own stories as long we ila ku tiveka ka public ne vanhu va ta tsala xitori xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka hi wena Na hina hi ta vulavula leswi lavaka hi wena. so vutomi bya wena once i choose ku ri okay mina ni lava ku endla music ni lava ku tiveka or mina ni lava ku duma whatever lexi nga duma hi xona swi tivi ku vutomi bya wena aka ha ri bya wena ntsena na hina hi na say Ka vutomi bya hi ku i involving i inviting so loko ho twa xitori we hi ta vulavula vulavula sure. exactly so today ne etava kha langisa swo tala ne kuna swilo swin'wanyana vanhu more special the artist ati swi tekeli nhlokweni mukumba ku artist yi tinghenisa ka swilo mara swin'wana kha yi nga swi twisisi ku fana na ntavutisa ku ri let's say ni vutisa Jojo sweswi what is a music producer Munhu vutisa mo kombisa. kahle vo yi hlamula hi ku ya hi wena ni la u yi hlamula hi ku ya hi wena na David ta yi hlamula hi ku ya yena Okay. ni nga yi hlamula hi ku ya hi mina Okay. music producer i Mona me loko ni tshama kahle ni swi languta ne. Music producer. I munhu lo a endla ku ri music u va kona ka vanhu lava yingiselaka. Ndlela yihi? Ya ku u meka sure ku ri kuna artist, u meka sure ku ri kuna engineer munhu loyi a tlangaka. U meka sure ku ri kuna ndhawu leyi ku rhikodeliwaka ka yona. U meka sure ku ri u meka sure kahle ku ri risimu kumbe album swa humelela. Hi mhaka ku languta leswi ni nga swi hlaya swa ku kuna muchayi, kuna ndhawu, kuna miyimbeleri. So i munhu loyi hi ku ya hi mina i producer munhu loyi. U endla ku ri ku va na a product. So hi ku ya hi mina mi loko ni languta munhu va ku producer ni languta swo fana sweswo ku ya ku Kagaza swi hi ndlela yin'wana producer Kagaza va ta ku i muchayi i munhu laha ka tshama a chaya ngoma. So hi ku ya hi mina producer i munhu loyi a maka sure ku ri kuna artist kuna studio kuna muchayi and then producer a song ni nga nyika xikombiso munhu n'we ntsena mara ni nga tlhokovetsela like reproduce. you are right a ni lava ku ta kwalano and wa swi tiva ku u nga va a beat maker mara u nga ri producer mima na mina u nga va a beat maker mara u nga ri producer because producer ne u overseer everything wa twisisa wa swi kota no tlanga wa swi kota ku arrange ngoma wa swi kota ku mastera wa swi kota ku mixa ku ri that person u endla swilo hinkwaswo a hetelela a tlhela a yi senda ka ti-digital platforms hinkwato wa twisisa we call that a music producer mara hi xitalo loko ni swi langusini more especially ka Gaza ne u kuma munhu a ri music producer I mean a ri beat maker kuna xiyisa xin'wanyana I'm not sure if mi xi tekela nhlokweni va ri i DJ Notes or DJ Mani xi tlanga ya u xi cheka ka TikTok xi tlanga ti-beat xi ti posta ka TikTok for fun. Hennessy u xavi I'm not sure if you xava or njanja kuna track leya ya Hennessy va ri yini a nga yi humesa na mana shongi kumbe na Bliss Boy na Black Myth na Black Myth le yi chayiwe hi xo xi fanele tani lexiya ona yi vona track leya ni nga va ni ri wrong mara kuna u humese track leya na Bliss Boy ne ivi ku va na yin'wanyana futhi a nga yi humesa u humese track na Bliss Boy na Black Myth kuna yin'wana a nga yi humesa futhi ya Xigaza mani kuna yin'wana aninga ya Black Myth na Bliss Boy leyo a nga humesa na vafana lava mara kuna yin'wana a nga yi humesa futhi after that humese yin'wana humese yini va vula hi mali mani ku ri yes yi tlangiwe xo xi fanele lexi ni ku byelaka xona yenda grocery fa yenda yini na yi tiva ngoma leyo so a ni n'wi vitani music producer mina mfalo ya beat maker he's a beat maker fana i riff va yini i riff beat maker okay swilo leswi swi hi tindlela to tala so a swi easy ku ku munhu i yini hi nga ri kona kusuhi because kuna executive producer exactly executive producer a nga ndli nchumu yena i make sure ku financially risimu ra huma booking a studio
a kuma vachayi because un'wana i ta a ri guitarist ntsena a nga i ta ku tlhandlekeni ka nkatara ka beat leyi nga kona un'wana is a beat maker ku na vocalist ku nga va ku ri na producer ni leyi va ku yi kha yi director how the music should go so mi kuma ku a kha director dun 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 se luya a chayaka a chaya beat maker yi ndla leswiya nomu wa producer wu vulaka so ivi then nomu wa producer okay yes i beat maker endla leswi nomu wa producer wu vulaka so ivi then executive producer hi loyi a mekaka sure ku risimu ra huma ra fika ka vanhu marketing and everything mi kuma ku a studio nkarhi wun'wana no va ku a nga ri kona mara ku mi lava yini okay hi lava ti-influencer for marketing hi lava ku ri pusha so na so hi fanele hi endla ti-event waloyi executive producer so kasi ku na ku beat maker yi va yi ri producer swa swikoho swo fana sweswo that's why ni ku hi nge swi tivi ngopfu hi nga ri kusuhi na munhu so beat maker ya va producer kasi ku na ku beat maker yo va beat maker hi ku followa swilo leswi producer yi vulaka so loko mo cheka ti-video tin'wana ta maphorisa mi kuma a kha a director ku a yi twakali njhani mara mi kuma ku yena a nga swi koti ku tlanga keyboard mara ku na lava kotaka ku tlanga so va vula ku ni yi lava yi famba so luya a nge vi producer ka risimu leriya i beat maker mara hi mhaka ku swi tshuka swi va complicated nyana ku olovisa na hi vo to n'wi faka kwalava ku i producer because yes because loko mi vula maphorisa na swi ta ku kabza xo xi tlangaka xi tlanga ti-keys so ti ko team leti maphorisa director ku kabza as a producer and then kabza ku va ri beat maker there ku swi veka mara loko hi ta xigazeni ne munhu loyi a tikoma nga ri hinkwaswo loko ni chekini mina i Rosa leyi hambeni mi nga hlamusela ya ku ri swa endla munhu a va producer a tlhava beat maker i Rosa hinkwaswo xo endla hinkwaswo mara ndzi nitwa manyangati Rosa a xi under Steve Makhongela under Steve Makhongela because Steve Makhongela ne he's executive producer and he's a producer like he can be everything what does Steve Makhongela the good way mixing and mastering because swin'wana ntsamini ya kun'wana a Deep Sleuth I think kuna demon n'wana lori va vito ra yena mani wa malebvu wa miri u chayela I think i Madness demon lo u za tlanga album ya Madness loko hi ri dane hi kha hi tshamini so Makhongela diri kona da ne demon luya a tlanga leswi di swi vulaka so a diri producing ka leswi loko xi kha xi nga twali ne a di vula ka hi xi twali so I think ku tekiwe 2 hours ka kona risimu rin'we ma rent lwanga simulera good ti a swi nkarhi wun'wanyani ma vona a studio there's something that takes you swi fana na mademon swilo leswi swa ku nghena swilo leswi va ku swi kha swi tlanga at that time swi nga va swi ku bela i twa ri ku ndleni ka swilo swin'wana swa nghozi ngopfu ivi loko ya vuya fika yi yingisela mara ku endleka yini kwala kumbe loko i vuya mi kuma ku okay risimu ri kahle mara swi twa ku swin'wana swi twakali kahle that is why vanhu lava va tekaku nkarhi ku humesa music va humesa music wo wupfa hi ku i tlanga namuntlha yi yimbeleriwa fast a vuya mundzuku a fika a twisa verse 1 na verse 2 a swi tlanga okay nkatara leyi a yi twali kahle piano leyi a yi twali kahle a cinca a vuya later nkarhi wun'wana a vuya na van'wanyana va ta n'wi nyika opinion ku ri I think you must remove this you must remove that loko risimu ri ya huma mi kuma ku ri huma ri wupfini ka van'wana lava va ndlaku music hi vutlhari tinsimu leti humaka sweswi mi kuma tindliwe vo ma 2-3 years mara loko i pfuka namuntlha i ku ni la ku humesa album hi December i ta endla swihoxo leswi nkarhi wun'wana a wu va nge kumi nkarhi wa ku swi yingisela ene xin'wana xa ko xi va n'we mhako loko ni la ku endla album sweswi for December va humesini va yisi ku na pressure yin'we ni ta directiwa hi leswi nga huma than loko ku ri ku ri no tshama kahle ni va na nkarhi mi wo endla nghoma
or album yi helela Ko mi nge va soli ngopfu vanhu ku va humesa hi this season. Cause loko u humesa album mi kuma ku I been mi kuma ku let's say album ya Rose. Mara mi kuma ku a yi ri hi Good Friday. The gig ta Good Friday ita weekend pe. Mara ta December ita weekend. n'hweti hinkwayo. Ta siku rin'wana na Or rin'wana. ya tin'hweti timbirhi hinkwayo. So vanhu va targeta this time cause business wise it makes sense. Loko yi ri na album leyi hisaka tigigi ta tala. Mara loko u kuma ku we ina album leyi nga huma ya hot hi March. Ivi un'wana humesa yin'wana yo kufumela nyana yi nga fiki na le ka ya wena. Lui a nga tshuka kume tigigi to tala cause vanhu we are always chasing the new thing. That is why mi kuma ku na music un'wana u nga huma lembe leri ha ha ri ku yingiseleni. Only point in'wana ya matimba ngomisa loyi ne. By the way, I'm a beat maker also. the producer no Tlanga house. Nina ku sometimes ne ukuma ku ndlendri. Ti byela ku okay, ni sharp. Akuna munhu nkarhi wolowo no va one. Ni nga tlanga ne. Maybe ni nga tlanga ti beat to fika 3. Ti byela ku namuntlha ni billion. Wa twisisa? yeah Mara loko no pfuka the following day ni ya yingisela the same thing ukuma ku kuna swin'wana swo tala ngopfu swo ka swi nga hlangani ne swa humelela as a beat maker swa humelela sweswo leswi a swi vulaka hi swo kahle artist yin'wana na yin'wana or producer yin'wana na yin'wana or beat maker yin'wana na yin'wana i swilo leswi munhu a faneleke a swi endla ku a wo yingisela namuntlha u ti byela ku ri swaba ivi u swi humesela vanhu u fanele u swi nyika nkarhi u kuma na ti-producer to hambanahambana endot tani u ta yingisela swilo leswi ni nga swi tlanga wa swi twisisa mina loko no fika ni tlanga xilo loko no tlanga xilo mina ni ri one ni ta ti byela ku ri hayi ni right wena loko u fika u nghena u yingisela u fika ku mara melody leyi u nga yi faka laha a yi fambelani na phela melody loko yi yingisela a yi fanelangi melody yi tsutsuma yi yaleyi ivi kick yi tsutsuma yi yaleyi wa swi twisisa And then nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri melody wu right. yes Na beat yi right. Mara a swi right for the song that you put out. Or what the vocalist come with. Kuna ti melody ta vusiwana. Kuna ti melody ta ntsako. Kuna ti melody. So mavo kokwane hi va hi nga ri ku swi endleni practical. Kuna ti sound tin'wanyani you cannot put them on a happy song. exactly And kuna not the elements tin'wana you won't put them on a sad song. So kundla music it's more than checking things on the surface. As munhu loyi a tshamaka kha vulavula na ti-musician to tala ni and me ni navelela vanhu vo tala ku va nga fika kun'wana i kuma ku vanhu va tsandzeka ku teka criticism even when it comes from a good place. Ngoma ya we ayibi. I always say this. yi vuli kahle Ngoma ya we ayile ku chayeni. yi vuli kahle a yi chayi ngoma leyi So okay, Mukumoku, Menan, I always say this: you are getting into business, but you are afraid of competition. Inge lung. So competition is a good thing. It's not a bad thing. Via competition, maybe beef it might be a bad thing. Sometimes it's good for sometimes business. it's good yeah yes Kuna risimu ra J John. Kuna risimu ra Sign Free. I think in Samansuvula. Kuna ra we. Ileka road trip. And la ku risimu ra we, hambi leswi ri nga ta ka ri nga tluli letiya timbirhi. Ri nga skipe. So loko i heta ku producer heta ku ndla risimu. Ri teka ti-hit i hoxa na ro kwala i twa ku ka playlist i twa ku ni nga swa hlangana na because loko you don't take it from a competition thing i ku hambi no ti bela swa mina swi vula ku ta ti yingiselela wena na va ka n'wina na and I was Maxaka ya wena. and I will yingisa it ma to vola ku support so loko i nghena ka business yo karhi taking a competition, not jealousy or fight, taking it as a competition, you cannot take lyrics on the surface. Maybe because I'm a poet. Ni serious ngo loko staka kutsala.
loko ifike ku baby na ku rhandza la ku muka na we kaya i swi twe kanga a ni la ku ta ka yona i fane u lava ku endla yini na yena kumbe swilo leswi a ni la ta swi vula ne wa tiva Jojo ne the same thing lexi a xi vulaka ku ri i ti-track ta tingani u nga fika u twa ku ve na ku rhandza na mina na yona na wu na yona one twisisa mara miyaba but ne you know kuna ti-artist tin'wanyani ne ta ku I'll just give an example maybe one ku J John or one ku Rosa let me use Rosa because Rosa ni va ri xidala ni vele hleketa u fana tsatsi ai kala ri komi one twisisa Rosa nga yimbelela ngoma ya rhandzu ne yi fika yi sound different you know why wa swi kota ku a fika yimbelela hi rirhandzu a tlhela a va deep one twisisa cause loko u fika u ku mama na ku rhandza baby na ku rhandza kata mina na ku rhandza na yi tiva ngoma yaleyo ku hala nga yi tiviku la ku hala nga nkarhi wun'wana swo vhe kahle kahle nkarhi wun'wana swi vhe swi ni byela ku swi ri na ku xela vuswikoti va ta expose na ku xela vuswikoti because loko u kota ku xela ne tsala ngoma ya straight u ta yi tsala ta yi tsala and xin'wana lava ku xi vula ne I think xi fanele ku xi tala nhlokweni hi ti-producers a swi na mhaka ku ri executive or producer ne I think a gazelle hi xi misaka i listening session exactly before project you and by doing that problem ku nkarhi wun'wana vanhu va loloha ku hakela and xin'wana xa kona va chava ku approacha vanhu va ko vanhu va nga lava ku approachiwa nkarhi wun'wana ti-mensa ti kona nkarhi wun'wana hi problem ku loko ni la ku humesa album ne se ni yi helini album ni ku sign free Zwakala J John Zwakala mani Zwakala a swi bohi ku va siku rin'we mara ni teka inputs from sign free ni ku sign free xitenso sa marimba lama u tirha and write vocal J John yini mavo and then ni swi apply maybe ku nga huma ntirho wo basa ku tlurisa leswi a wu ri xiswona loko u nga analyziwangi so I feel like take it from us n'wina ti-producers yingiselisani vanhu va ta wa nhleka ku na timoni un'wana va nga ngi vitana va ku va ta yingisela project ne a ku ta yiva tingoma i va yingisela ngoma yin'wana ne a ku hayi leyiwani ngoma a yi nge bi leyiwani ngoma mi nga nyika attention ngoma la yi hi khomile state December ni tiku ma yi tsundzuka na ni kombela u chuza ya u kona munhu la nge ti ngoma leyi a yi nge mara you know Jojo ne sweswo swa humelela ne swa humelela you know why ni vula so a ni swi tiku ni tshami ni swi vula na ni humese album mina wa tsundzuka 2022 ku na ngoma yin'wana ka album ya va ri miyela a ni yi rhandza too much and na munhu loyi ni nga yi tlanga na yena ne a yi rhandza too much a hi ri sure ku ri yona ku hi yona ku fika ku huma xilenkuweni and then xilenkuweni a ni nga yi fili and plus xilenkuweni a yi tatisa album and plus xilenkuweni i rativeka like one twisisa a nga yi tekangi hi ndlela yaleyo ngoma leyi fika yi va kahle na munghana lona ne tlhe fika yi request va la ta yi tirhisa one twisisa so swa humelela swo fana sweswo ni kombela u chuza ni sure ku misa loyi a nga fika yingisela u fika a swi twa and the man la ute is not like u yingisela ngoma leya ntsena a va n'wi nyiki tingoma ta 2 to choose from ku ri hey hi ngoma yo tlanga ri kahle leyiwani hi nga yi nyika vanhu then yo fika chuzela yin'wana not ni kombela u chuza kama a ku ri ni kombela u chuza na va ri ayibi ne va ri ayibi na ayibi yeah aswibi yeah so loko a rilela ka ti-lyrics hi nga za hi muva me ni munhu wa ku ti dyondzisa ngopfu swilo laha ni nga fika ni kuma ku na mhani nga ri ka music wa nghozi because I was taking things on the surface loko ni fika ni ku I miss you angomeni we've heard that many times mara loko ni fika ni ku in the morning I still make coffee for 2 even though nga ri kona so swa ringa ku it means I miss swivula ku na ku miss yeah so nkulukumba loyi a kha vulavula hi swilo leswi i dyondzisa music ka social media ni fika ni kuma ku ku na swilo swo tala loko ni ya yingisela ta mina ni fika ni kuma ku a tibi
ati chayi ati le ku chayeni. So from then if you go, okay, I should invest more in the education side of music. Kusuka ka sound ku ya ka business. Yego still na swo ku va kahle ka sound ntsena I nga ri kahle ka business yin'wana a problem. Yego we in the music huma you don't know ku business yi fambisa ku yini. La swi fika ku swi vava loko hi ku man na hit mara nga bukiwa. Man okay loko you are a producer ne wa produce awuyimbeleli you cannot perform. DJ ka social media ku va ku ri ndlela yo ti market ku loko hi ku buka hi swi tiva ku hi ku bukela yini heta I kota ku gain na relevance na popularity because loko nga ri ku ndleni ka content xin'wana xa kona what are you doing mabo phela leke ri dume content. Yeah, that guy was very clever ne ufiki asitlarihela misa luya. Remember loko lekere xi sungula ku duma a xi ri content creator ka TikTok. And I think usunguli COVID ne ku ri nkarhi wa COVID sungula content leya xi big content xi sale xi swi vona ku ri I think uswi voni ku ri content yi nge n'wi sustain forever on pieces a swi vona ku ri vanhu va n'wi tsakela misa luya a sungula ku endla yini ku DJ. And I remember usungula ku DJ because I think a manager Papa Rulani usungula ku DJ at that time. I think so. Kusuka kwalani xi swi vona ku ri hayi market wa n'wi need misa loyi a vela ti byela ku ri okay let me release music. And when it comes to music misa loya I think wa swi kota ku hlanganisa vanhu va right for music wa yena. He's got best producers na ti vocalists are strong. No loko u yingisela album ya yena sweswi ne though vanhu ka social media va ngo impela malembe amafana. I'm not sure if swi sweswo bar malembe amafana mara a ni ri ku yingiseleni ka album leya yena loko ni ri ku teni namuntlha ne track leyi ni yi rhandza ngopfu I track number 1 va ri mbuyangwana. Yeah, letin'wanyani I'm never sure ku ta chaya or ti chaya. mina ni chayeriwa hi leriya ro ku hi ku man swo ba ri ni chayela or a swo boha ngopfu mara ku hi ku demand lexiya a xi tshama xi ndla risimu ni like ri nga ni beli Saimpree a yi kona so I love you ne and tsundzuka ka va ri yini a ni ku byela Saimpree hayi mara hikokwani la n'wina mi rhandza swa fana nga ku loko yi vula hi xilungu yi tsutsumela halaya ne wa ku feve ala na feve gogo so lexi vula i ku okay ni vona swin'wana ka Facebook I think lekere ne u khomise mbocha swo karhi a endla that EP and then I think he thought of the song I Love You ne a swi vona ku ri ka swimbocho leswi a nga na swona swimbocho vela vanhu lava mbali ti overall te legel lava a nga va feature a swi vona ku I nga ri a ku na munhu wa right for I Love You because Saimpree na yena loyi n'wana ne va vekele late. Yeah, even then vhene ku okay loko yi huma EP leyiwani tsimeka ka ngoma leyi la ku twa swin'wana loko ni cheka vanhu lava ri lani a ku nga ta yi humesa ngoma leyi lava nga feature before Saimpree na ko ku na ko kwala a xi nga ta yi humesa ngoma leyi a xi nga ta yi tlanga because loko ni yingiserile tlangu ina vundzhumbanyana hi leswi a nga ta vula swona ku ri I track liya loko u yi yingisela a yi fambi hi wave leya sweswi a yi le ka wave leya ku ri yi na vundzumba hi yo yi nga different ka ti track hinkwato. Ko ka swibocho leswiya ku na swin'wana a ni tshembi swikhomini vane va ku lo fika va swi baha timpama timbirhi loyi a nga ta sala ka swibocho leswiya loyi hambi bail a nge yi kumi ku cinisa vanhu xa makhombo swin'wanyana swibocho vo lo fika va swi mbarisa uniform mara hi ku vula ntiyiso ne mara loko swi vuya ka this EP ya Lekere ne the guy is very strategic too much loko swi ta ka sound na loko swi ta ka
cause kuna tingoma leti nga ndleriwa ku ti ta phaphisa vanhu sweswi that won't be relevant in the coming years kasi kuna tingoma leti nga ndleriwaku na lembe leri tako ti ta ala ta hakinisa kuna music un'wanyana a musician must know ku ri ngoma leyi i xiwechu la a ku nge xiwechuriwi in 5 years ri nga ni kumisa tigigi mara hi nge xiwechuli forever. It's a song of the moment kasi ku na risimu leri even 20 years to come loko ni tshame ni yingisela it will still make sense. Jay-Z i vulavula hi picture ya Mona Lisa ku ri after so many years he paid the win it's still relevant. So na music lowu ye a wu endlaku a nga endli music wa ku vanhu va ta nyanyuka sweswi swi hela endla music lowu wu nga ta vulavula even years after loko ye a nga ha ri kona misaveni. Swi tshame swi vuliwa hi ka interview yin'wana ya Black Coffee u tshama swi vula Black Coffee sweswo ku ri a nga ha endli music wa ti-hit u endla music lowu a swi tivaka ku after 10 years 15 years u ta tlhela u fika u tshama hansi u yingisela ku mara damani xi blind madani loko yi ve hi khoma njhani ne a hi veleni ti ta ka ti-album leti nga huma ti hlela before hi ya kwalani na xin'wanyana xi ni nyangatsaku ngopfu serious a ku na xi xo nyangatsa ku track yi fika yi ba ngopfu ka TikTok mara loko se ya huma ivi u yingisela u swi twa ku artist yi lolohi ngopfu na producer yi lolohi ngopfu yo ba kwala mixing and mastering no mara yi va yi nga lolohanga mata lexi va ku xi ndlekini i yini loko i selector for advertising is selector the most exciting part so mfika mi kuma ku that most exciting part a yo va ka part yin'we ntsena mavo se mi kuma ku loko ku ri ku hala kun'wanyana mi kuma ku a va ha paketelangi hi ndlela liya se swi hela swi dlaya track hi swona ni swi vulaka mata xi xa important ngopfu lexi artist yin'wana na yin'wana yi fanelaka yi xi langusa ni mixing and mastering i xi xin'wanyana u fanela ku xi tekela ngopfu nhlokweni swi lolohisa ngopfu emva ku yingisela track yo loko se u ngetela volume wena se radio ya wena handle swona mina kuna artist to tala ngopfu mina nga vula leria no man amirti kosara no mara what ni yingiseli more especially maniga lama nga nghena xigazeni I feel like a va swi koti ku investa ka quality sound man twisisa or maybe va toloveli hip hop leyi va yi tlanga a va swi koti ku investa ka quality sound u nge tlangi track u ti byela ku yaba M4 ku na vanhu vo tala va xigaza or ti-producer to tala ta xigaza la u nga ta fika u ya kona ku ri M4 ni tlangini album leyi ni kombela u ni masterela yona one twisisa ku na munhu wo fana na Salani that guy will never disappoint you. Yeah, he's good. One twisisa ku na munhu wo fana na Mpanyasi that guy will never disappoint you. One twisisa mara u la ku tlanga album u ri one u yimbelela u ri one umesa u ri one u master u ri one umesa ay guys loko ay hlonphani ti fan bayidelela ku vuleni vita lo yidelele nga n'wi gegagege mita ani awuzona wohlela and mina yikona album mara ayasoswane ingathama yoma ni vule same time 10 poster ku play album mixing and mastering yiba bin goodbye xikaza J John album ya tlangwe kwini ay tlangwe tlanga khalanga I think goodbye ay tlanga khalanga ne anjoma na vo gap musila ka no ya ku no gap kala ra ni tiva hotlele ifike nyanga ko bani akurna no I think iloko giveke ji sungula ku humesa sungula ku tlanga like
I think ku ri first EP ya Wicked cha na ndziyane mara ayi nyikiwa nkarhi album leya ayi twala kahle mi ku na munhu loko humesa nsimu ne a no level play volume na swi ku a ku na promotion a ku na chimixi nga ta endleka Prince Rangani yo la na play volume because I gina amma ka ba ku ya go matolo na ku sina ku itlangisa ne volume na xiginisa ku ngona kwa Joshi man na kwa njo ku ngona ke miselo ya Prince ne kuna swin'wana nga tshama byela swona I think the producer totala actually fafana va xilangusa a tirhisa doesn't matter ku tirhisa sound card or u tirhisa mixer yinene kuna la yi komba ku ti bar wa vona ti bar leti ti va kha ti ya henhla ne le hansi loko kunana ta yi denge info loko iza yi hundza ka 0 ya ka yellow or ka red vo swi tiva ku mixing and mastering ya wena ya ku beni like u ya tlanga thyaka loko wa record loko wa ha ri ku tlangeni loko wa ha ri ku tlangeni loko yo hundza la ya ku mixera swi ta ku mega sure ku yi tshama yi ri green swi fana na loko u ri ku DJ-eni ti-DJ tin'wana u ta kuma a ngeteli volume loko yi kha yi tlanga yi le ka red that's why u vona most of the time or u vona ti-resident DJ sometimes xi ya laha ka ti-CDJ xi fika xi hunguta volume loko ku tlanga un'wana munhu because wa swi vona ku ri swilo leswi se a swi ndlaku swi ta onhela sound. Okay, so ile question ya mina ke ka n'wana wambirhi ka mixing and mastering loko mi langutisa xigazeti sweswiwani hi wihi munhu mutwa nga ri wa invest ka ku mixa na ku master loyi a nga invest hi ku ya leswi nga huma sweswiwani as an artist or as a producer hinkwaswo a ni tin'wana project va ti-artist va endla swilo hi voxe ivi swi nga chayi okay ni nga vula lava ni nga ta vula vona le na David a nga vula lava nga ta vula Prince Rangani u mentionini ne ka mite right u right music u clean very clean hayi le ka ku chaya u clean tata ka u clean mixing and mastering so I vula ku ya chaya or ya chaya wa ba yi mixing and mastering nga famba va yi crop apart le misalo Prince Rangani is very good ne Joshi Rimani futhi Joshi Rimani let me just say Joshi Rimani is the best number 1 yes he is very good Salan the producer mixing and mastering o grand Mpanyas mixing and mastering o grand why merisi ya mara Wicked wata ani nge nyiki 100% me ani nyiki na 60 Wicked wata you know why ni ku wata kuna track yin'wana anga itlanga swin'we na Salani kumbe hi mhaka ku ri na Salani that's why yo track le endla ku nge nyiki na kumbe hi languta album hinkwayo ne letin'wana tina swa tona mara nga na Salani mara track le ya na Salani ne yi stand out you blind track le ile ya va ri mafura ne mafura you blind track le ya mafura and then one na Saim why famsi ya muna lo na Saim we u favor Saim no I no mimi zelo clean what's the why nu kuna Saim do you know ku Saim fruit sami a master album ya Mr Post album Mr Post la chai purchase na gift logo kusuka Mr Post I know and I think picture fiki studios Saim free ne kuna picture show and then vanhu vatangari I feature exactly kasi atunduka video le mina ntingopfu hi okay and the solution vanhu va nga swi tivi a va swi tivi na la wambula wona mboni swi okay mvule hinkwavo lavani la ku vulavo mara mixing and mastering ni ngifaka na Wicked wata va fana Wicked va fana na Wicked na Nqabza va swim Nqabza wa angisefika wa ras ani still tin'wani mara okay ka album leya sweswi ne ka album le iphile anga yumesa la nga iphinda I think track le ntwaku for mina le ntwaku ngaku uyi mixile a tlhayi mastera kahle eliya yo hetelela va ri aniti kula track yin'wanyana man it's
ndaku yini trouble ndaku xingwavila DNA no liya yo hetelela Liya track liya ya Xizulu liya ufika a yi tlanga hi Xitsonga tanyange mana ya hi yona twa ku ingaku yi sound yayo yi right. no I'm not saying letin'wana ti right it sound ne mara yi but antswela leta comparing na ti na letin'wana na letin'wana or compare na ti producer letin'wanyana one to six. I think that track yona yi twala yes n'wana ke okay man la ku ta kona kwala va hlaye hinkwato letani la ku hlaya Tara se ku rapela. ku rabelela yes rabele mara ku na swin'wana hi nga swi vulavula from a point of knowledge ne la mi kuma ku ri knowledge and resources mavo a ni la ku vulavula hi laha mi nga vulavula hi vona sweswi Yeah. mara ni vulavula hi ku majority mi kuma ku ri mic leyi ni yi tirhisaka a yi zi yi hindza hi le helo yi ya straight ka computer ne loko i plug yi ndla sound yo already distortion se not distortion already already swi onhakile mavo so mi kuma ku vanhu lava tirhaka with resources and knowledge va humesa swilo swa better than munhu loyi nkarhi wun'wani wa swi lava va ku va na knowledge na resource mara knowledge na resource swi famba na ti-relationship leti va ku i khi ti aka and ku aka relationship a swi easy ku aka relationship a swi easy so ni beyinela ku a hi nyikeni na lava n'wani chance ya ku Yeah. as they come va ta fika because a wu swi tivi xo sungula hip hop yi lahlini ku hi mastara hayi lahli if ka hi lunghisa switsongo laha a swi hlweli no hlwela and elements to tala umeka sure ku very in 808 liya a yi rasi fana ku a yi rasi fika ku tlula ti so voice vo tala ku sukiwa ka hip hop mavo and then ku producer swa fana nyana mara if i dyondza a thing or two ku xigaza xi fana hip hop ni fane ndla leswi mara if ku kuma ku ri the core knowledge ya your mastering yi suka yi ta yi suka ka hip hop ivi swi fika swi sounda hi nga ku a swi twakali kahle xin'wanyana a ni na knowledge ne no ndla leswi twakalaka kahle kuma ku swipikara leswi nga na swona swi va swi kha swi humesa a good quality hi ku ya hi xiempani xexiyani va ku ni kha ni tirhisa xona mara mi kuma ku loko se yi ya tlanga movheni loko yi ya tlanga gigini yi ta fika yi nga sound kahle so mi kuma ku ka studio lexi nga ka xona a ku na leswi swi nga soundproof khumbini swa ku sound yi nga or na mic a yi na mic guard yo mic swi va ku yimise hi xiswona ni yi xave hi 600 so even kids let's just give them chance mara a va ti nyiki nkarhi wa ku ti dyondzisa I've learned this and I've learned it from Sign Free a ku na swin'wana va ngo i room temperature where if you are an upcoming artist loko Sign Free ava live aka mastera please watch you will learn a lot of things swinene ka too much kuna swilo leswi va na mina swi dyondze kwala va kuna swilo leswi vitaniwa ku room temperature xa ka hina tingoma ti room ti na ti sound to hambana exactly so sound yin'wana yi nga twakala kahle ka room yin'wana while a holweni yi ta fika yi nga twali kahle so what you do is you take a song that is well mastered for example track ya Joe Shiriman wa swi tiva ku a ku na ngoma ya Joe Shiriman yi nga twakaleki kahle when it comes to mixing and mastering make sure when you master your kick na kick ya Joe Shiriman i bago yin'we tiva ka level ya yi-one mankom na ti hi hats ta wehe ti fane ti famba a ni vuli ku ti famba swin'we mara ti famba ka line yin'we your quality won't match that but it will be something closer to good music mankom hambiloko ku ri ku i le mikukwini echo ya kona a yi tshamisekangi mara mkukwini hambo bari na ri ko rhumela amkukwini no ringeta ku kombisa ku loko i ri na sound leyi yi tirhisaka for reference loko i tlanga ya wehe
ivi itlanga ya Joe akufanelanga ku va ku ri na leyi i hungutaka volume or leyi i ngetelaka Hi swona lavaka so problem hikwalaho ka ku hunguta volume That's the problem. loko music wa wena wu fanele wu ngeteriwa volume futhi loko wu ngeteriwa wa antswa Wa Mara loko wu fanele wu hungutiwa volume loko problem. loko heta ku tlanga ya Joe ku nghena ya wena If I hunguta i fanele volume, hunguta volume ku na problem. i fanele i ti dyondzisa nyana swo fana na sweswo Tlhelela studio. so swi and plus swi leswiwa swi kasi leswi tele ka Pani is very speaker. Monitor yanga ya tirhi. Mara no na ku twisisa ne. so munhu a teki nkarhi a nghena ka swikoho swi leswiwa ka YouTube Swikoho. then i searcha mixing and master i dyondza swilo swimbirhi i ya ka lava i twaku nga ku va endla better than you go and learn a thing or two that's how you better your sound Mina xin'wana ni xi hleketaka ne. Yeah. I think it's also good. Wa vona loko u lava quality ne, loko u lava quality. Swi kahle ku u ti byela ku ri okay. Na swi tiva ku ni ya ku loseni ka mali because a ni swi tivi ku album or track ya ku dumeni or njhani. Mara info wa ta ku investa ka xilo swi fana u investa mali u ti byela ku after 20 years u ya kuma 1 million. Wa swi tiva ku mali yaleyo going forward ya ku pfunela. pfunela. Wa twisisa. Loko u investa u ti byela ku ri okay album ni tlangini ni hetini. U ni ya ka Salani or u ni ya ka Joe Shirimani a fika a ni charge mali a ni charge ku yo. Wa twisisa. Ni fika loko hi leyi album or hi leyi track ni tlangini mina leswi ni nga tlanga swona. Mara ni kombela mi ni masterela yo. A ni voni swa bad ka sweswo. And Why? Because M4 ku investa ka quality sound is very good. I'm telling you. na nkoka. Swi na nkoka ngopfu sweswo because and xin'wana I think xin'wana xi bayizisa ku ti artist ta ku tala ne. Mina ni tirhisa FL Studio. Wona FL Studio yi ta ku bayizisa. You know why? FL Studio u nga yi tlanga beat sweswi ne. U nga yi tlanga beat loko yi fika yi nghena movie ne. Loko u nga wu tivi music or u nga yi tivi mixing and mastering u nga fika u ti byela ku track leyi masteriwini. Nga master wakhe. FL Studio yi tala. Wa twisisa. So I think na ti artist ta ku tala ti byela ku ri ku hala swi tiva ku ni mastering Wa master. munhu a fika yi humesa yi te tala. Tsundzuka loko ni endla ngoma me xipromo loko ni vula ngoma ta me a ndzi tivi why mi ni hleka. Wa ngoma la December ne. Demani langa anga bad beat ta ngoma leyani. A mi nge tivi mani me an di song swa music an xaveleli. I'm dumanga An xaveleli leswi. why me you humesi why me you humesi You come on no uploadini. ami la ku yi duma No, Yo ka yi nga dumanga. dumang swona. Mara ya chaya ke mi. So Right. swi nga endleka ne. Loko ta ku chava ngoma liya the very same day an ri kona loko se hi hetisiwa hinkwayo. Ku chaya not kumisana ku masteriwa. And then loko ni kombela mi nyika yona mina ka ni yingisela maybe ni tata na marito man'wana kumbexana swin'wana swi lavaka. A va ko kai sharp. Ivi de mara ni nga swilo leswiyani. Ivi then ni tsakisiwa hi part yin'wana. Ivi ni ku ngwanya ni kombela ku endla video nyana for TikTok ni post this part ku nga posta hi masteriwa. Mine bela ku dlaya. Like I in bela ku dlaya. Loko se xana ga product ne ni swo ku yi. Loko na endla sweswi a ni ta ni hupi ngopfu. And hi mhaka ni swivulaka swa Fruity Loops. FL Studio yi ta ku bayizisa blind. At least I think Cubase wa kota ku swi twa ku a yi se master mara FL Studio yi ta ku bayizisa too much. Mara ava mix va tlhava master mami ni mbutisa mina swi lava ku vulavula hi vanhu lava ni twanga ra master swona Ni kombo va hlaya. a ni n'wi mbulungula master Okay mini vule lava va nga good. yeah Hi ku mixa no master. mina lavula lava fanelaka ku Va investa ka mixing and mastering. yeah wo sungula i chavalala a ni swi tivi tlangela hi mani mara munhu loyi a n'wi tlangelaka CMC yeah la Kumbe ve vulavula hi album ya lene. Iri wa Dimani. Okay, I'm still good man.
kuchaya problem ku It's what master ku mix money so lava cause ani ish koko ani masiku lawa ava endli leswaku Matame lexi fika ku humesa xi- cover utsarini ku Aswa- loyi undlini lo Eh, undlini ku- a hi ta n'wi landza straight ku he ndoda hayi mara matame xi lexi fikaka xi ni vava i yini loko i ri karhi simu na munhu ne swo hlupha hi ku sweswi nkarhi wun'wanyana kuma no ku senderini ku senda verse se yi nga swi tivi loko yi ya twa nawu yi ya twa loko ngoma yi huma hlamalo mara mi kuma ku track yi na musi ne and the guy has music knowledge too much sela kwale ka hip hop music wa damani wu ri clean very clean ne ku ta xigazini loko i fika yi yingisela risimu leri nga na musi na chavi wa ti vutisa ku why a nga n'wi khuzanga masta blosho okay xitrongo njani swin'wana swa swona what if mara xitwali what if mus va lo n'wi sendela beat va ku Hi swona ni vulaka swona, ivi yi no jikisiwa yi vuya hala ka producer ya CMC hi swona leswi ni vulaka swona la- problem hi sweswiya swo ti-verse tin'wana to to sendiwa sendiwa mara nkarhi wun'wanyana swa laveka ku loko i ri munhu loyi lava ku protecta vito ra wena i ngongo loko munhu nga n'wi tshembi ku fana na chava wa kombela ku twa risimu loko ri helerile okay loko ni yisa risimu loko ni yisa risimu ka kombela ngoma for you loko Sign Free o i lava verse ni ta verse no n'wi sendela 100% na swi tiva ku leswi a nga ta eda swi nge fiki swi hambana na leswi ni nga Ni nga mara swi loko endla. chava ndlala yo yi lava verse ni ta fane ni yi twa ku hi ku phela very a mi hlangane studio ku nga khuzana vera mi ri two kasi a wu nga ri kona we i lo senda verse and a va swi tivi ku vo lo senda verse man ay I mean tanga swi kahle ne nkarhi wun'wana ku loko se nkarhi wun'wana loko swi twa ku munhu loyi a wu n'wi tshembi loyiwa bongo loko kuma ku i chavi i upcoming artist no i upcoming artist or munhu loyi a nga tekeki music serious me chave a ni hleketi ku so loko i swi hleketa and you are part of the project wo n'wi byeli ku ni kombela ku twa ene mi xo ku chavene xa kwata loko loyi ku ngoma leyi ya ba ntwanga loko hi ku ngoma leyi ya hlekisa hi ku xi tsakaka so another okay if those songs were made for comedy he got what he wanted yeah he did mara loko ku ri ku a lava ti-hit i hi nyajini as Gaza hinkwayo. gazamkulu ene munhu la tivekaka a endla leswiya a na ku vutisa question yin'wanyana ne loko hi ri ka yo album ya chavi hayi veva hi ta album sis ka chavi adyondzani la balo dyondzani baloyi i mali wa best okay no mina mbyeki wa best ne Ma wa best. nhle ni nyika telezinzi i dyondzani balo why wa best hi ku ne wa best yini wa best hi ku hlonipha music okay Hayi, i dyondzani balo masta ku why no leswi mi la dyondzani balo yini swi ka swi nga helani na beat ne mara loko mo swi yingisela kahle ne ndzi le ku vulavuleni ka swilo swin'wana ma ta ngoma yin'wana ya Mandela mi tivi twisisa ku lan'wambi le ku hi hlonipheni loko mi hloniphe mi yi tekele hansi na tindleve ta yanga ti no my ta kondo no ani va leti mhaka ta ku ta ku zama ku va hi ndlela yin'wana ne loko mo xi yingisela demand lexiya vavasati va like ko hi ku mata mi le ku ringeteni ka ku make sense ka swilo swo ka swi nga ri na sense that's why mi nga ri makuma ri mo matirhisi swi na se mi lava ku make sense mi lava ku tiva ku i mali wa best ka vanhu lavambirhi ai ku hava mchava mi famba na beat ne mara ya Mara. hlevetela loko yi kha yi yimbelela hey and this time va zame ku yi fakanyana na auto tune ku ri yi kota ku vuyanyana banyanyisini auto-tune ayimbeleli Ayimbeleli. and mata ti-artist to tala autotune ta yi tirhisa mara mi nge swi tivi too much so autotune a yi
tangi ku ta ku ndla ku munhu loyi a nga dyoheki loyi a dyohaka a nga Anga dyohi dyohi. yi tela ku lunghisa swin'wana kwalaha ka vocal ku na leswi yo yi tirhaka swona loko dyoha a ku na lexi xi nga ta endleka mata autotune yi njhani mala autotune yi na ku loko okay wa swi kota ku yimbelela ne mara ku na leswiya swa ku wa swi kota ku yimbelela u fika kun'wanyana u kuma ku u fika u humanyana yes u humanyana ka beat autotune ya swi kota ku fika yi ku teka yi ku vuyisa nyana mara ku na lavaya va ku ku na lavaya va ku vhele yena ku yimbelela nga swi koti u vhela a tibyela ku autotune yi ta correcta swilo hinkwaswo ni yi swi koti and mata lexin'wana xi endlaku ku munhu a hela a nghenini ka tinghoma hambiloko mi kuma ku yi na repetition ya kahle nkarhi wun'wana i mali hi ku loko va fike va ku nyiketa mali leyi i ngo wa yi lava i boheka ku i hela i endla leswi va ngo va swi lava mara fike i kuma ku swa ku onhela ne ku na risimu leri ni nga vulavula hi rona ri nga feature Dr. Thomas Chauke ra this girl va ri Lura B Lura B yeah risimu leri ra ni vava ri ni vava hi ku ri nga lunghisiwa ku I'm not in a right position ya ku ni nga endla ku ri lunghisiwa loko vo hi twa mara va fanele va ni twini already se ni vulavule ro khale ri le ku chayeni so a ri chayi so loko mi kuma ku se swi le ku onheni ka brand leyi tivaku malembe mo tala yi kha yi endla music wo basa phela mi nga rivali ku Dr. Thomas Chauke va teke vavasati a va tekangi hi talenta ntwisaka va va teka hi rirhandzu a yi teka hi rirhandzu mara munhu un'wana na un'wana ka vavasati va vona va fike va meka sure i ta yimbelela swona a hi ku tekangi hi talenta mara se i kwala mutini ende la mutini ku na vayimbeleri so hinkwavo va fika va yimbelela swona I don't think hinkwavo va tiva ri vayimbeleri ne and lexi xi nga endla ku tikisiwa voko hi sweswo hi lava ku protecta vita protecta brand and then mi kuma ku na risimu ro fana na leriya risimu leriya ra ni vava ende ri tlanga 7 minutes and risimu leriya ne ri nga ri nga ri ku chayeni risimu leriya i misa lo a nga endla ku ni ya ni yi yingisela ata risimu leriya ne loko wo fika u yingisela intro ya rona just masunguleni kusuka masunguleni u nga ba next ku nga se fika part ya dokodela one twisisa u nga ba next ku nga se fika part ya dokodela but just because kuna dokodela wa kondelela until until u fika ka part ya dokodela na manje ra ku humanyana vo ma ri nuna ri nkarhinyana ri humile vanhu va chicha emovheni swi ri le ku chaya wona part liya ai khona man ni nga loko no kuma opportunity liya ni nga lava vanhu vo tala va ni pfuna mara do you think risimu leriya ri tlangiwi straight ka dokodela or hi sweswiya swo dokodela na yo yi senderiwa beat nkarhi wun'wani mi kuma yi va tshembe ngopfu na yona loko nkarhi wun'wani mi kuma ku dokodela i munhu nkulu ti-minor details swi nga endleka yi nga ha ti-mind ku fana na khale ngongoloko ku nga ri swa yona because ani mavo phela I don't think Dr. Thomas Chauke fully understand what Sho Madjozi was doing mara vo lo tshemba ku ri xitayele xin'wanyana swi best ni xi ringeta and then it worked because Sho Madjozi was serious so nkarhi wun'wanyani ku ri okay let me try something new if ke kuma ku swilo leswi nga swi ringeta swi na munhu ka nga ri serious risimu leri ra ni vava ri vavisa mbilu ya mina swa serious loko ni ri hleketa mbilu ya mina ya vava okay ku hume Ruza album ku humesa Metro Beats na hlangoto album ku humesa Black Myth yes hi mawanga ta album ngapsa ipi album EP u-BEP swi katsi endhawini EP na ka se ya kule lava no kunye base tebe
Kepa ayisecheriwe kuna senampaka na EP kuna mi fila njhani leswi swi ngomelela I mani loyi mi tlangaka ro tirhini tin'wana hi swi yingisela hi mhaka ya ku titele ka leti mi nga yingisela to titele and obvious ya ha ri koho ku ri laha nga hi tirhela kahle un'wana na un'wana a pfumelaka I Rosa hi leswi a na ta vula swona un'wana a nga hi tirhela kahle I Lekere ku na swibocho swin'wana ni nga ku a swi khomiwangi mara naswona it's fine kasi hi swi ka swibocho leswi vulaka cause n'wina mi tsakisa hi xa makhombo n'wina mi te hi munhu loyi a nga tirha laha ende na auto tune ya xa makhombo a yi fani na liya va endli kahle ngopfu a yi fani va yi reduce a yi fani na a yi liya fani loko a produce hi va ri mani Slicker tlanga Slicker mene Ola and the blind vessel ya ngoma leyi hinkwayo yi blind ne yo mara mi bela hi swilo yini mara all in all Rosa guys tshama na zimusi okay men nyika top 3 kani mi nge Top three, ne? mi nge Rosa hi ku ya belo ka ya mina ne top 3 number 1 I Rosa kat album leti album and EPs ya kasakanya number 1 I Rosa number 2 I Lekere number 3 ni nga faka Metro ngongifaka ni ngongifaka see ya mina n'wina ta fika yi hambana hi ku ya mina number 1 I Rosa number 2 I Metro number 3 I Lekere okay so ita Metro ka ta hambana na tangwana ya mako number 1 ai number 1 I lemonade I Rosa swi ri number 1 na yo number 1 I Rosa number 2 Xilonda xa mbilu Sign Free Wayne and Tango maka ta ku na xitwisisa ani rivela Sign Free Wayne and Tango Xilonda xa mbilu ne EP mi ti hayi yi te hi nghenisa hinkwaswo ani rivela that's ni faka na ngumnghenisela Lekere why unga ti top 5 once okay kotika unga ti top 5 mara sungula ngetela sana iba okay 5 ive phala ke on sungula ke yeah engaku se nta rishafula sweswi I probably ma rishafula loko ta rishafula man ka mi va track ya 1 ane ile ka top 5 sasa ile ka top 20 na ina top 5 so loko ka mi zila ri belo ya track ya 1 and va itlanga tsakisiwa hi munhu langa tlanga guitar na track ya va yi big kahle ngopfu okay number 1 I Rosa ne number 2 ya Brawe brame we Sign Free na Wayne and Tango pambola la moyeni number 3 Metro Beats number 4 kambe vulavula hi mani one batele myth number 1 I Rosa Rosa anga suka number 1 oh yeah number 3 kutava Lekere yeah ani ntenda reshuffle ai Metro chiki fute wachika me kuna utaka number 4 angenza Sign Free Wayne and Tango ka number 2 utaka number 4 me number 5 koku ani nyika nkarhi album liya ne mara daman xibini DJ Gwinyi Xitebe yeah xibili xisa lexiya Xitebe okay yeah number 5 top 5 mina number 1 you obvious yeah number 1 I Rosa number 2 hey na mina ya reshuffle hey number 1 I Rosa number 2 I Lekere yeah number 3 number 3 I Metro yeah number 4 ema evatele vayisalava no mata le chavenga ku kan ngai pa kahle number 1 Rosa number 2 Lekere number 3 Metro number 4 Yambe nikapa table hayi nikapa table hayi kwenya gwinya kama xi blind number 4 ele tin'wana tin bayizi siku ni tiyingisela ku fana Ufaka Viket ka number 4.
yi hume khale nyana Yeah, that's why I mean. ani hali kahle sungula ka October And the kwala nga weekend ne. I feel like Jimora yi bout album. Imagina munhu a swi tiva ka batisimu ta 10 ani Jimora ile ka ayikona isingile imagine Rekela bout album. imagine nge xitete kan batisimu ta 10 ni veka hansi ivi ni humesa ivi ni basingile ya bakutla album Single yi rangi yi huma before album. Ivi ni And kuma single album. yi bout album. no mara matambe ni hleketa kwini ka swo fana na ti album swi le ku mitekeleni ku endla top 5 ne top 5 yi ntikeli ku ma yi ntikeli lava ni va What else endla ne? anse ay mi ngi ntikeli top 5 okay mo ni endla ni number 1 Rosa, number Lekker. 2 Lekker, number 3 Metro, Metro, number yeah. 4 Sign Free and Wayne and Tango nikombe kumnika 4 okay letin'wana I feel like ni nga ntingisela ku ringana Okay. ile ya mi top 5 number 1 i Rosa, number 2 Sign Free Wayne and Tango, number 3 i Black Myth album la ibagla lo mo iteketlo kwengo ya kanzi album ya liya loko unga yingiseli xi blanca ne yaba loko yingiseli xi blanca tara problem mi nyika nkarhi ku na ngoma to fana mahwiri vo kasongo tapa Kasongo ne sorry ku Kasongo ne tlanga loko faka sipo masunguleni xibaxikhongelo lexiya ku kasongo yi ta dio no xihlekete mi hleketa kahle xi ri masunguleni ya mara a ndzi heta phela na ri karhi Wa ri number 3. ya na ntavo oh kame okay nte Rosa, Sign Free Wayne and Tango, Black Myth, right? And then kuta Metro, and then mon la apala ku va number 5 kala vanga humesa and va khomi vanhu lava yes ya le keria ku mako yeah that's my top 5 Okay. me problem ya me ku Black Myth sings too much we don't want that mila iyimbelela ngopfu and maybe style xa yena or maybe that's what's working for him it's been Mara hi lava ti-lyrics. since ka vo hip hop hi lava ti-lyrics And then mina ni nga ku- a repeated thing xa bora and hi vo va nga fika va onha futhi manika wo ya nga ta ya fika ka va ona leswi ya chela ti-lyrics to tala now Yes. you created a thing amhleketeni ya hina ku ri swilo swo phindaphinda swa bora khale va phindaphinda hi ku tiphinda Ah. mara se sweswi fiki kuma ku when you sing the same thing even if you sing it differently we want to hear a story want punchlines hi la swilo leswiya so he sings too much and that's a problem ka mina kan'we ha vele hayi vanhu va festa ku a hi zoni munhu ku ya hi wo mina. hlela Hi ku ya hi mina. My Sheila yi bout album. ibakla album ne phela yina lembe na lembe no la ku vutisa Yale a ni se yingisela mara yina kasongo yina mahwiri yina yin'wana nga yi yingisela Yina hi low. ni nga twa yi ri right ne. Leyi a nga na paparulani. na yi vona Yo, Paparulani. ni twa ku mina ni twa ku so ni la ku mi vutisa ya and se ikhaya kuphaleni se khaya ku Mashaka. phaleni Yeah. ni la ku mi vutisa khale mi kha mi vulavula ya ku na ti-album tin'wana mi vulavulangi hi tona ta fana ndo man is I mean episode leyi episode yo sungula Problem se- ha taleriwile ku na ti-album timbirhi a mi vulavulangi hi tona man. kumbe a ti chayi to man hey futhi tinharhu kahle kahle tinharhu Ya Mr Post. na Ben Mayengani Ben Mayengani na Prince Oh. a ya prince yi khumbakhumbiwa golden oldies mo faka category ya ti-golden Ya ti golden oldies. Golden Okay, oldies, I was separating. lava ya separate mara loko a swi ya ku baya mani loko hi khomera lava vambirhi hi ku ya hi mina yi nga compare yeah mi nga compare a ni vele ka competition anyways a ndzi tingise kahle hinkwato man thing is loko ni yingisela Ben Mayengani ne ku na team timbirhi ni nga tlanga ngopfu kha ni vuyelela mara ta Mr Post ni tlangi to tala so it says something
ntanga re like Mr. Post di tirhe a nga tirhanga ntanga Mr. Post di tirhe I feel like it's this thing ya ku ndla album loko yi la ku huma and ka mina album ya u ta tshwa mkhava and se twa album ya Mr. Post yo like ka moja mkava a na tsimu to fana ti min bela ile ngani xinyora lamlanyi na 40 years wa malembe ayo le master wa isa rand yona le min bela ile ya nani ke le ya Radio Bosch angise ipala le ka guys engavulawula le ta khale yani vulawula le ati bita zo ai ta ku no ni lavana na munhu loyi a nga convince Mr. Post ku anga rap la nga ta hlangana ko mina ye loko Mr. Post nton pango ati la dai jo ya convince mi nga rap wena u nga byela Mr. Post ku ri a nga rap khoma screen ku lava la I can rap man ai na she be DDP no rap here it's 10 seconds mara 10 seconds like the first verse Yeah. it's 10 seconds literally not 10 9 yeah n'wana nga ya itlanga check minir okay a hoxi rap ya ye mara fana ku me xihlangi xin'wana xi rapaka time frame hambi loko nga ri sign free yi tele genge na le ka ngove loko nghena va mi rapa hi ya humana ka ngove swo boha ku ri ko rapa if ka faka 9 seconds ya ye and find someone a nga ta continue yeah cause loko the plan is to penetrate ka the new sound or what's happening now you cannot give us less than what is already there rap yi kona xigazini now when you come as a huge artist and give us 9 seconds you are below everyone who's doing more and then xin'wana xo kona Guys, speaking of before me, speaking of rap, next time you shout okay now. flash contest Cortez no tani mje swin'wana okay ni komba ku vula swin'wana wa basa yin'wana na ta vulavula ka flash contest maka ile ya kamera n'wina Flash Cortez. ya mele Flash Cortez. hi le ya ku Flash. ni kombela u ta la hi la ku tshama na wena hansi la u ta hi byela ku ri we kahle u ta huma hi kwihi u ngo karata va yisana va ka hip hop and a ri ka 17 it freestyle a ri la mimi na 17 album ya 5 phela na gigawiti okay la vula swin'wana before hi ta ka flash contest ne a ni la ku hi kota ku vulavula loko mi ku baya mani Mr. Post na Ben Mahingana Martin Bill timbirhi and like buzz So George, what's the go it takes someone like flash contest. No, mama mata wine le swona ne ima ku se humi ka swona ne se khale nyansa la ku before vanhu va la ku khombi Ben Mahingana Mr. Post na ku basa ku sente ku baya Mr. Post I'm not beside the base ati chai like ntwanga ku in fact mina ntwanga music lo yana hinge u amkeli swi ta ku amkela mara Mr. Post uzama nyana angazama ngichumu Mr. Post tatsi ngome sala angafa ku angalavi tinjovo u la xiqepezane ani vuli lyrics ya zonda ini tani vana munhu ku tsatsa ka ku lyrics an lavi xiqepe an lavi episode leyi swi nga ndleka yi ri yo hetelela va ya khoma bara aizondi wasena yeah Flash Cortez guys randuini that man she blind mfu leswi mimi so it's free so was that why me was that why mina ni xifeva ni loko ni nghena ka music ne ikhale ni kha ni ringetela ku repa ikhale ni ringetela ni bile hip hop yeah ani mshisi tikui antilang no titwa nikomela ku khosa ne yisindela simringo DJ ne me chesa loko ku episode na ita tarveke kola vanhu va ntarlava vanhu va ai ri kona
33 ne n'wana Ah, man, no, yo, na mina na yona na mina na yona na mina yi nga hleli ya mina because mina mina la ku nyika mjolo mina na nyika December i December sweswi ndayilava ani ba hip hop ne so me hip hop ani randa too much anukushisa ani imagine kamera ngir blind ile kamera yako yike ni verse ninge rap kuna Flash Cortez mfo wachavisa dambano blind ikome wayimtsiki wayintsikini ikome wayimtsiki rap me koma wayimtsiki Ah, man, we're really going to take my baby, so safe. ndamlavela track love hip so lexi ndaku ni n'wi twisisa misa loyi hip hop na yingisela too much mina a ni ri munhu a yi nge ngheni ni nga trenda Hey, I weird business. yeah so the reason ni n'wi twisisa misa loya me hip hop na yi twisisa too much na yingisela swinene I think before ni nghena ka house music a ni ri munhu wa ku rhandza hip hop like a ni yingisela hip hop too much so I can spot a great rapper hi ku yingisela just track ya yi-1 just three freestyle Makhambani. yeah Makhambani chi rap nyana kun'wana rapper Makhambani rapper Makhambani chi rap wa Makhambani Me humesa for reference. Speaking of just JB ne another vutisa guys video just JB lava mo video just JB ay Makhambani yeah speaking of just JB ne and lot of vutisa question one and still go hard na Ngaza huma ka Flash Cortez. Logo uze uma nge ebuyi the guy ne. okay The guy is talented. too much The guy is too much talented. too much xava katekisa Yes. va twa ku kwetsima Yeah. letin'wana ti ta line ta xona Phela la ifane ihlayelela swilo leswi vulavuriwaka. Ku ri xitsalo i nhonga ya muxe leyi nga pfula mati. mati So ka mina yi pfula tindlela. yes timali lexiya ne Swi fane swi studiwa swi swa misa luya. xi ku xiyelisi 2 years ne Xivuya xo vuya a maheri. xi se kuma na munhu loyi so leswi nga vula nganya leswi nga le ka vusi ya uzane xibela yini n'wana a ni nga yingisela kahle a yingisela van'wana la mzala wa mina ku rirhandzu ra n'wana ri fana na All Star ra mfanela mara n'we mutlangi wa cause ya manya and was still All Star ya man Mara line yo yelana ya le yi tshama yi Ya mani. maka. ay bani a yi chayaka chaka le chayini A to yelana hi yona. okay so kahle a handle swone namuhla a swi hlangahlanganini swa kona because episode yo sungula Episode yo. Na timhaka ti tele. ti tele ngopfu tema and laku vanhu na ta vula swin'wana before I fall okay vulani ke ta byela sorry emfuphelo nokuthola phela la it's fine Ta famba. ana ta vutisa question yin'wana ku ri swi good ku tirhisa ti content creator or ti influencer loko u humesa music or swi bad na because the reason ni vutisa leswi ni voni ti artists to hlayanyana ti kha ti complain for example Can I su complaining va ri mani kambe and for atila na ye Can I sa n'wi lava la mfanelo ya va ri mani cause na yena u busy u loko bifane na Mthimbani la va ta hi byela ku va lwela ku na ledwana na ye wa le bush man va ri mani mfanelo n'wana dombala Zyle. dombala Zyle. Na yo complaining hi mhaka ti content creator ku ri a ti va support loko va humesa music so swi good ku fika kwihi ku tirhisa ti content creator or swi bad ku fika kwihi or ti content creator ta aka or ta destroya na Okay.
first Zali tlhahlamusela ku ri the reason as a content creator I ku anga tikuma kha xavelela vanhu for the promo because now he's more known for the content than the music. than the music. The music, yeah. And if it's working for him, that's good. It's a good thing, ne? But it's best to use the relevant people, The relevant content creators. the relevant content creators. Okay. No amount of influencers yi nga ta endla ku tingoma ta wena ti yipa. So you can invest ka ku hakela ti-influencer. It's a good thing hi ku ya hi me. Make sure ku ri swilo leswi va nyikaka swa ba. Because now loko if ku na vanhu van'wana loko if ki n'wi nyiketa ku a endla risimu ku ya watcha let's say 100,000 wa vanhu that video. If you kuma ku swilo leswi nga n'wi nyika so a swi attract vanhu ku ri 10% ya vanhu lava va nga ya va because I do it influencer phela. Na me hambi me hakutwi mi. Ayina makutwi mi. So yeah, you can investing ka influencer swi right because va ku veka ka public ka vanhu lava maybe wa nga ta va reach. Mara loko wo ndla music wa kahle hambi I nga hakelangi munhu. A wu nge ti need. So u hlamula question ya mina ya ku swi right. So kahle can I suffer na bait? That's what you're saying. But he complained. No, yena complain kahle complain kana sanga timhaka ta influencer ngopfu ora na timhaka ta province ku sti komba engari vanhu vele bush ava supportiwe ku support vanhu bo mpala gyani because na yena komba timhaka ta ku lexi loko va ku ri na munhu vele gyanyana ka swa yena Asta hinda la sta tivanyana ene of which ene phela na gigs ta yena u sungule phalavo. Okay. No. Can I organize event ita? Kui. Was it? No, because China the event. Okay, the event didn't and they were supported. Okay. Nechi mungu kuna event soon. I think Gaza Bocha we I samsela can I say we twisisa. Mara emhaka ya ku ti influencer nkarhi un'wanyana ku tirha loyi ni n'wi rhandzaka nkarhi un'wana ku tirha mali so n'wi mu humesa album track ya n'wi I number 3 n'wi mu humesa album ya n'wina number 3 album ya n'wi I number 1 n'wi mine hakerini loko ni la screenshot ni ndlisa ku ni boheka ku n'wi ni kha ni mi vona ku mi laha ka number 1 lava nga hakela loko no vulavula na hi n'wina on the same poster leyi ni nga hakeriwa for yo swi vula ku se a na ha ri fair ka lava ende nkarhi wun'wana mi kuma ku mi le ka competition mavo se a swi humeleli Blanca Blanca ka nkarhi luwa wa Metro Beats na Black Myth Afrika vula a ku ri ku tikeni I tikisini Metro. Okay, so mina ke mina ku hakela ti influencers for music swi kahle mara I feel like wo fana u ta ku influencer njhani because ku na like o tiveka aka Gaza ne mara nga teach music o tiveka nje so a ni swi tivi ku loko sa fika posta ku yini mavo ta fika vula swin'wana swi nga twisiseki so mina I feel like loko a ni ri munhu a endlaka music ni ri serious ku na mhaka na swilo leswiya a ni ta ku loko na hakela influencer na hakela leyi nga musical na yona mara ti musical influencer ta kala mara 2-3 nyana ti kona ku na munhu ni tivaka music wa u twisisa nyana a nga bad and vanhu vo fana na me a ni teki mali for ku i ni byela ku ni ya ku yini la ku tirha ntiyiso ntsena loyi nga chaya and loko i chaya ni ta vulavula yo nga ni hakela lexi mina nga xi tivi ku i timhaka ta ku loko va hakela vanhu lava tlhela va byela ku va ku yini na that's sometimes leswi ni lava ku swi tiva because ku munhu o fana manyangatsi i problem va ta ku i problem manyangatsi ta posta di ku kuma album ya munhu un'wana va tiviku ne di ku a ku na munhu a nga ta tlela album leyi di ku album leyi nga ta bakutla leyi ni voni a themendela na
Bayan lo anga feature Dr. Shriman win an award. It's an award-winning artist. artist. La nga endli swilo leswiya. So swela swi va na ko a ni ko It's not the votiwa. questions to tala. Ko votiwa so loko no one na loko award no one can lava hi mbilu na moya because ka van'wana award hi sweswiya swa ku it says a lot. No, award it means a lot. Yeah, it means a lot. So ka van'wanyani swa va pfumelela ku va yi xava and mi kuma ku va loya ka Munghana Lonene va ya xava kumbe ta xavisiwa mara a va loya ka Munghana Lonene va ya xava va xave airtime yo tala va nyika vanhu vo hambana va ti votela va se yi wina. ivi after a ba munhu loyi a baku ngopfu hi nghoma a n'wi ba hi ti-vote hikuva hi a teke 10,000 a investa ka ku a kuma award ya ka Munghana Lonene. Hey guys, amahungu mo tala. Produce. Nasibona ke la ngeka topic yin'wana. A no ta vutisa hi song of the year. Ni sani ku mi nga ngheni kwala hi ta yivona next time. Hi ta yivona next time. Okay, Vota. loko mi lava ku ni votela mina ni nominate ka Munghana Lonene ne Xitsonga best house song. Loko mi lava ku ni votela mi SMS house D ka 45859. House D 45859. La ka episode leyi ai avanyisi ai zoned ohlela music. Xin'wana xa kona loko mi twa nga ri vanhu va humesaka tinghoma ta December timbeli ni humese ngoma hi 2023 ya ba for December na aka Jojo December yi kona hikwako na ni hembi Yeah, me search ka ya message ya ba So ya mi ngoma ne yi ba ku album ya December. so ka mina lava ku ntiyiso wo ka wu nga xaviwi hi mali Yeah. a va ni follow David Junior Genesis Records ka YouTube ka TikTok ne le ka Ka Facebook. Facebook. Swilo leswi ni va ku ni kha ni swi vulavula a swi xaviwi hi mali a ku na munhu loyi a nga ta ni hakela ku ni vula ku yini. Yeah, loko mo se ka mi cincile yana Loko ni cinca swi vula ku ta ku ri opinion ya ni ta ni cince opinion ta ni nga hakeriwanga. mi nga capturewi. Ya ni nge You can see ngopfu ta mahlweni na episode leyiwani yi vulwa ku na segment evunangeni swi tele ngopfu swo vulavula hi swona so mavanyisiwini Lo mntu avanyisiweni. Wata. Mata ta vulavula. ta byela ku miri avanyisiwini The wrong queen. a si ka comment ku hayi mina avanyisini ivi ta la ta n'wi vutisa ku avanyisi njhani And I zoned the moon. i mi rhandza hikwenu I zoned the moon. mi rhandza hikwenu Lava ku ta ka black and white ku ta va ta DJ ku ta va ta performa tingoma ta vona. You are welcome guys. Mi nga ni DM D-Rocker ka Facebook, Instagram D-Rocker, TikTok D-Rocker. Yeah, mi nga ni DM if you are a DJ, loko uri DJ or artist u la ku ta ka segment ya hina ya black and white u ta perform or DJ ni DM ta ku hlanganisa na team ya mina hi ta ku recorda la hi vona ku swi fanele ku hi ta ku recorda ko. Tanko nte episode leyiwani hi pfala njhani hey buya hey